Enteno na yodi ahenkan ene akosi ago aboaje omba ke komanya kire Sam George Sammy Gyamfi ene onabo Okudzeto Ablakwa enyina fa Galamsey nsensem ho na nim se eba ye no Sam George woye din because in opposition na Sam George anu odene Twene Jonas abe react to that. In fact wabe bona adwene pa Twene Jonas abe clash with them wabe bona you say adentira Sam George ayila ogala ha Galamsey koso ye be Sam George will stop Galamsey ya yehu Sam George Twene abe kasa aha ye Penyah block media mesra say ni di mo obe like if video no that my subscribe button abe click notification connect latest updates abe tell why dia mama comment section mesra so ba so anu a share video for so enya bi ahwe 80 fast forward enya enum Galamsey nsensem start enya na asem tete because enya na Galamsey da Ghana enya na baje say it gets worse every now and then but yenka say starting no start ya check but time to time it is getting worse because man for the excavators akese ni ade by is omode sensuo say your first any ade nanum Galamsey nsensem no opposition Sam George the Galamsey demonstration is o gigina mu twintwan ma he oka say president crowd to me so na watch best of Galamsey just say na Sam George anka oka sai pa ma Sammy Gyamfi kura ko gina Galamsey site baby nsuo Galamsey asensuo ho na kwa the press conference Okudzeto Ablakwa kobubu Galamsey nsuo ase nyina gutuamu ebeye dede be press conference ba ye 2025 Galamsey once we dadwa obi na obi ayila o ma ye din omunka ahwe na emu no ana Twene ko kwa pai adito abebo na adwo ne ko change ma okan Sam George a hand time no jai so at aseti but that's been is what to ball lagoon free isn't that incredible so on tinyansen ye adwuma he e wo heaven no anti say be am rain fit ma me start Sam George a hand time no jai na ma jimi too much Sam George nana I first say nana Kwame o subscribe obi anko Twene Jonas TV no ko subscribe say we had comment ba me hunma body o se jomama sro unti wakoyi abronye yes jomama why ade yes say would wayi abronye me no the whole Ghana obi asro me say be ya anyame anka om di jimi ase kuro no eti say NDC MPP wa beba bia wa jimi ameye ho adwuma Ghana first so on me che no having am ni ansa na special green utimi ko gina nanti eye jogging abrofo no tia na bibini won futuro ni ade abrofo no chele nyame hya broni eti Sam George te said na me ka kire mo no bibini ya boa na broni ye nipa bibini dwene twa ho anopa awi anwumre te said ye Sammy Gyamfi nya position pe odi sika ni nyina guka mu de chema agrada ne akronfo de bi tutofie ma na hyewofo enu ntiwafo so anynyim kofo ma wo baby mamas 100 no broni ntisa broni enya position a opese oye bibi bu akromu ofo na ye boni din forever ye ni state okurasi wo na ye boni din forever sa na broni tie enti de wa amomasi ya jime no nya sa na broni tie enti South Africa ni na ono DSTV ni ya ne dia no oye broni onye South Africa ni bibini enu nti omo South Africa fo no omo dwene te se me pepepe me meti krom hayi Ghana fo no omo ya abibifo nti omo dwene te se bibini me beto omo wa sei me metwi BMW me o mansion me o wei ade nti na omo ni bi because omo dwene te se moa te se moa onye ska inside so be investment no na sika na awo ne ho double di aba no odi ni nyina ekotonsa no odi akoyeden o se ensa no man kotimu yeden no odi akoyeden odi di aka ase ne mma na o ma na beda ho no akodi omo na afi no ema no e de ne court ti se de omo de pate court se wa pate repu omo no Thomas pate enam court no edwuma Ghana ni be ma dia wa bruchia no enti ema no omo se oba na amfa na court se wa repu na oba ne na kose wanyem no na cha support adan so nti oti krom han sika obenya nyina no aban na eje de mamma ba memi no minim nyansa no minim nyansa nti minso minya se sika na ebia $5,000 na menya na me de akoto shares e o company nti boso me ne nso no $5,000 na me de koe no boso me beso no manya bi $1,000 profit aka ehun amana dan $6,000 nti the more na me di sika ni gum no na sika no return profit basa na me gain more profit enti mani beba me ho so no eni be 3 months no
na bi a me de $20,000 na ekoto ho a ana bi $100,000 na ekoto ho a na $100,000 no ma make bi a $30,000 profit kwa so enti $30,000 no na no so say we interest gum say na me ye enti na me wesika bebriba me twi Rolls Royce BMW Bentley meto because me sika minya no me de koye investment na our profit and now Ghana ni nso nya sika odi ni nyina ko han dan ama oba atene mo Ghana na bosumi bia say $2,000 anko odi be ren odi beto investment no odi sene mo oba no waja se no oba na frɛ na dinatem no oba ni se dinatem se sika ni so enti sa na bibini tie wo ya boa bibini ena ajimi a Africa bro ni ni nyansa enti South Africa for no the goal of DSTV ni say o make profit enti say mo make sure say mo pese mo ma o mote so a nya fe na gidigidi yenko jimi o mo nwene ti say aboa ti say bibini their goal is to make profits and invest bi adwon dwene ti say me ha enti e bia taxes aje mo ni 50% annually a ye ti so di aba 5% and 10% na mo ni o mat fase na mo akọ negotiation table na mo nya gidigidi na mo nya jimi no na multi choice na employ more than 1,000 people ah say 1,000 people ni na Ghana for mo di jimi ya no mo se so mo no makwa mo angasa mo jimi mo ba ye bebie adwuma ama Ghana for abie 24-hour economy no mo di Ghana high private jet because mo jimi ti se bibini pepepe da bia mo so sikani na nam ne akoma broni na jet ne ya no akoso adani sikani enti se mo nyamwa nka mo mahunyansa bi adwuma ne bi enti se wuntimi mi adwuma no na obi abie bia ama okuromfo ama manya adwuma ye na omutimi koba every day enya bosome 20 million na 30 million ni to aduane ma mo yere ne omomadia that right and a blessing to Ghanaians di mamu mejimi enye ahomaso na mabati kutu Sam George kwase mpanyini na omo nsese omo no manko na afi no Ghana fo ne nane unemployment na kromfo medoso okrom because mo mfaso obi ani muso sika no mo de nyina esom twen because mo no I don't blame you bibini aboa esa na bibini bi atie so on ameche no akofo anu mo betena so the same time the sika tua atwese na maba na mo ye the same job one me de na mnim semu nim nyansa mo ba enya afi na mo di sika na be betuto cars akese abeye show off atuto aviate akese ama mo yere no atuto cars ama mo made mo adi sika na ye show off akese abe foforo nkwase a private jet dabi na mnim semu nim nyansa chen pipi for sa mo kura mo jimi chen omo enti se ma jimi chen omo a adwuma ne kakra na e ho no mamu mejimi na omo sise omo no ma nko na afi eno nso a Ghana ni a lalasula o de 10 ne ho DSTV no nso a eno nso aba abebo no enti mesero Sam George wonsua nyansa me ma obi abebo se unni proper solution bi a de beba a simple solution ma me one solution se channel na o DSTV no so no ne bo munko twi bi mra GTV Ghana de na munye ne premium DSTV charge 1,000 a month na mo de mo de age 100 a month and he say DSTV who so mo lose customers or automatically or mo abedrop price no that's a mo yan gidi or investors in na be kom krom Apostle Kwajo Shafo a o te Ghana ho no se anya bibini na Jimmy above NDC MPP amoya mo asisi a wawu no na mo kire se mo dona ana nka munnim nyansa ana nka broni krom na Apostle Kwajo Shafo pie ya enka ban bia ni ho a o de taxes ebeto Apostle Kwajo Shafo ka so da se obi ato Ghana made car a amfa poso amba na Ghana mpanifo gu parliament so omo ye moa omo ni president ahihye ho se wakoto Apostle Kwajo Shafo ka awie no sa akotua 5 billion koye duty wo port anse na watimi register car na twi no Ghana enti imonya moa enka mo nye sa nkwase ya law ne da ka mo bema sa car ni nyina tax free na dominate Ghana road now automatically are creating big revenue because the more the demand, so what I said, the more employee for the company, and to be employ more Ghanaians, there be more tenancy. I'm a papa na worry. I feel I'm going to kwasi akot na osu. I pretend this I'm more penasem.
nti de wa bibini ya aboa nya saa na broni tie nti uba America Ford ye na okrumu afofofo because ota government give you incentives tie amecho ani yo ba okoto Germany car ne boarding okoto ti say Benz Mercedes Benz BMW Rolls Royce Alfa Romeo Lamborghini all cars are foreign cars in boarding in America. Why? Because government ne pesa auto American made cars in one ti ubeto GMC fala Chevrolet fala ebu okra na wato awie na ban na san abeke osika and your friend government incentives buying a chill scout just to motivate you say obeto Ghana made and United States made cars, United States vehicles. So because omo pese ajuma bakrum ha nti uko oba America ka bia be hu say police car bia Ford ana GMC ana Cadillac. They don't use no Germany car, they don't use no Japan car for police. They don't use they don't care. Why? Because they want to make sure say they are promoting their own. Now there na Ghana mpani for ye omuko India no makoto Mahindra no ma be supply ma police no mako Japan no makoto Toyota no ma supply ma police na kantanka cars wo what you say no ma swan kwasi taxi segu kantanka cars so because omo ya moi we both NDC and PP omo ya selfish so na omo jisika no so anya de say omo ne koye bibi oti say Sammy Gyamfi kwase ya ne ufin wa betina wo say sika omo agi this week nye sika keto say see to the extent say jewelry stores we na omo hanti omo charge omo sika because gold no omo ton illegal enti jewelry stores we na omo ba be jimu sika nyina na omo de ko enti say sika na omo wi ani nyina na e wo he a omo ntimi nya sika to the extent say agi so omo beje D levy e ma petrol boy denden D levy amoje nso a most of them stop doom so afi kura na nipa da sumu tama MPP fo kura ma meji levia anko stop doom so omo kura ni enum light enti omo jimi esemoa so na me che no enti the way amasi jimi no mo ntimi mie 24-hour economy 8 months mo ntimi anya che se mo ntimi nye enti ka adwuma na e wo ho no ma mo mfa jimi wo de Sam George wo ye akokoti sem ti se de adwoma ma suromi ode ne kwase akoyi abronya no a ne Ghana fo nyina ebo na ba so say o Twene Jonas amekanti nka nkoyi no what you say because me obi asuro nti wo me ka no kra kire se wanya jimi na wo ye ema multi choice for ne se no makom kroma remember why employ workers at multi choice for no my employ wantimi a o medonyame o hwe me ba betu afi wanim se be ya untimi ni twabio Sam George mejo hwe me ka no kra kire so so jimi a because ye me jimia na wiase baby aduru no jimi mfaso ani so etwa na mo dwene ho etwa a woni ho a hyebra bi dam jimi toyombo ade amfaso ani so memeti ame ne ga mawu ofui modi sikani nyina somtwe Sammy Gyamfi akraketoa me kura me ni baby mama akraketoa ni baby mama be 20 me manyini chain bam adan because wanya nkwase sikanti wo ko anwumre bia se Europe to na ema no edihye no se okoto fie o East Lagos $400,000 mo amusika se okoto Land Cruiser sima no o se odi adu chop money ba o se ni nyina nkofo na edihye omo because o ma jimi nti ema na unso ma jimi no omo ama omo mpana no nyima omo a no m dia be hye omo no m dia sika ne yankwase adwuma Sam George ise kura ne baby mama fo a nkofo abeka kire me nya asem ketwa wasi broni on employ we na adwuma ne say wonam ehwe green grass e wa no polythene bia to wa no masisa that is your job broni no it's a form of job creation ntina polythene bia na forma isn't that incredible hwepona no bibini wawa odum mahogany unti dia what makes you think say wuntimi nya bi ofui because we Jimmy keke ntimi sramo obisi water all over yes nsuo nkwan so nsuo betimi atosa we no America no New York no egu eposo nti se the spring egu asase no nti se nsuo ne beto kese a na dan no ankasa pagya kosoro o America nsuo ne wi ha na dan na ankasa bafom la sha no man like kroni nyina egu asase omne asase nti kroni nyina egu nsuo na ni
Enti nsuo ne yema na nan ni pagya enti nsuo betimi atwa sa first am ba kra na mu am ba foforo me say hey na say ni nsuo ni ba ba betwi afa kro no so o am say David so enti obviously Abronye case is released. Yes, me na ma Jomama Jimmy for ni jano because oswa police for mako 200 so munko di Abronye achi because Abronye esima Jimmy because NDC ni aboate wo se obeku afenyo markings obeku obetwa afenyo markings si na muntime nkyena na Abronye esima Jimmy munko che no se be ya NPP ni enka se we nso ye normal no nso be ka se onu nso betwa mahama yiriti ana obi fofuroti na nkofa problem ama asema Abronye kan ye kwasi empanyini Kevin Taylor Jomama odwan wo abone pa ma ne ti dem e kan de chance a wo nya meche no kwasi empanyini ti se Kevin Taylor onu Jomama aboy wo abone pa ma ne ti mika se obetwa ahemfo wo Ghana nyina ti won wo abone pa nti onu onye criminal de mu ma employ Kevin Taylor so onye no eno na Abronye esua nti he is learning from Kevin Taylor won mu employee no osua won nti onye criminal but the criminal and sampa for ne bokofo nkwasiafo a omahu se NDC fo Jimmy NDC fo police ye week enti oma take mlash omunsem ku sojafo eku police fo they are the real criminals enti mu black Maria aye police guy mamu fanko fa Abronye he is not a criminal onku nkotere bakura munko sampa na mun lodu kromu ofo nyina so ma Jimmy mun kire om se mema Ghana ho dabi yo no yakwase nti anam koboko nam de Santa Black Maria na kosi wo nma lodu ntafo mo ani nyina de mo gum nma kire om se mema Ghana o mu nim na om de mra hye om nsam kum nipa mo beba be kire om amoma ko face mra dabi Jomama ye odwan wa Jimmy nti menti asese tani kwase empanyini ba Asante region na Asantini onye obi ane na ufin etam tani kwase yi no de kaya yo ayire tani no say di tani na temo na tani panacho yes boss tani panacho tani kwase we yawo no no tiboko se minsuro Ghana nyina law minsuro Ghana police minsuro Ghana soldier mitimi ku omuko free. How does this make sense to me? Nya Jomama na ye kwase oni yohuna how it is impossible and I'm catching sampa me na na chichiri kuro me na kuro me Ghana kuro bia mabusianfo firi me ya manfra futu fra ya yesi a me na bi free Cape Coast ba e bi free voter ba bi free yi bomba wanyi ni pa o ya bai na ya kitikiti emre bia wona na asimasi wu ya bai ye na ya kitikiti e bi free ati krobia mabusianfo firi onti sampa me na fana fo nyina mabusianfo ni om including fantrafo ni nyina enti sankwasiafo egu sampa na omu Jimmy a se omu timi ku police for 4 na yetinkan ho e di police ni hante Abronye enya mampanyi na ekwase a how is that supposed to be possible? How? Enti Abronye no he has never done anything wrong. Anti kwasia Jomama Jimmy Fue don't expect say what you Kevin Taylor abuane kase ono ni NPP fo atema NPP fo no nso medi matembi. It's impossible on medi matembi e draw anti when what you obi kase oni obi atem no omo nso bedi ubia enya Kevin Taylor no nko ane wa no NPP fo no so wa no omo nso di matembia. Never waste our taxpayers money. So they kwa kwachi omo abra wo kwasia wo na di kan employ obi so ni omatem. Use the taxpayers money to hunt the criminals and utu kwanya ehu because akronfo ko wiaw utu kwanya am robbers gina kwa so. These are the places where we need the police officers. Anya mu ko Jimmy na nkofo nso eni mu Jimmy anam be waste police ni because ma Jimmy aban na abaso ntimo andane nkwasiafo na me ka cho say shape no na aba no e be say nipa free as e di akọ. Isn't that incredible? Nyamisha broni na me ka cho say you having flag in nebom no NYC and the good so Nyamisha broni. The system is working 24/7. Life is good in heaven on earth. So enti Jomama okwasi an say ukoyi Abronye no bi as why ade because na ye Jimmy nchie won ye pese mochi enipa bi ti se namwan
kama ba yakufo ado antimi anche no na ma che no now my sentence and you say yeah you guys are doing marvelous work. Why when I make it because I will kwasi out the Kevin Taylor abu na tan private jet. Now the na ba Ghana or no na mo free abira no di Ghana fo nyina atem. No asa kodu America ni nyina wantimi ojo mama odwan no wantimi anganya ze sia no. Atem ni die ne ye. Power no Twene Jonas amama wi ni awie. Me anam se Ghana fo nto abama na menim se onso wagimi tisa akofo ado. Okura de wagimi kyan akofo ado. Enti mama ya to abana ma wawie tika ma wabu anya nkofu atem ni die se abeya omunni ubi usu wagimi esi afro ho IP address man na wonnim na do nkwase IP address no wantimi amfa nche bokofo moa na omkum nipa no ana sampafo nkwase afo no ana sabana region fo moa na omde mrasha omunsa mukum nipa no na de kochi innocent person bio na me so mu ajomama suanya na me so mu a obi antime nyew Twene Jonas de me kasa an makasa obi asuro me the Almighty is the most powerful. Trump krati kromai anopa ya mo de nipa be 17 na deport omo suro mi omu da bia me nam kroma bia fo nkwasiafo no me nkra ne omo me chi omo soma omo omu ntime nyehu enti mo no untime nyehu me ba be wieo ntu ni ma use the police to go for the criminal said by ya or mind be safe na mama muo no airtime dodo da bia ni pakum rough sa because my Jimmy ni pakum left and right because my Jimmy your mama wa mama muo na time enti me srew what fail 24-hour economy 8 months untimi mie mobile money krama NDC for nkwasiafo ya yema omo confidence omo koto abama no omo akura ntime moa omo enti DSTV fo no mesremo momfa mu Jimmy enya omo no omo nya omo adwuma mo hwe na mo pese omo te prices so a ma kire mo a simple solution mo nkwasi taxes amudi guso no mo nko kan chom ze esi ano mo de gold board aba mo wi asika de tutofie mo mashawo fo ze esi ama tofie na mo mashawo fo awie enti sika ndi ebeba next week no mo de say sika no ebeto petrol gu mashawo fo kam enti mo nanye o musika bi onti o mo percentage taxes no mo atia free o mo so munya tax ni so say hwe automatically o mo so be drop on price na waso ankwasi tax amani pa no o si chinchini ame for so set the prices so yes we aboa because investor ono odwene profit ho enti ono ma bie TV station o okrom emeboka eye impossible onye sa anya ne ofane Ghana fo nyo ne wo mo obebie se obe make profit so at as yet say 190 car dealership say obia auto Toyota Corolla 2 billion onfanye 50 cities 500 and 1 billion because my buying aba meanwhile kwasi out port no duty no what to say kimoro marically car ne bo ba futi say Togo pepepe Togo duty ni woni ntina okwa otoka 50 million 80 million hand because a duty free and to Togo na duty free no omofa car no wen ombefa free Ghana port because ye mpanifo na Jimmy Togo ni befa ko ni chrome free because ni chrome port empudi ho enti ebesi Ghana habo no match car ni na afa Ghana dia fire quota so asay ensase ye ntimi charge omo no mo de ko mu chrome free car na Ghana na ye no police ye chrome no ye mom na moje ye nkwase ye duty na no bi me car bi ko Ghana mitia duty 5 billion aden na we no mistake is man family na ye enti na mi ntimi ma ere me di o mata mbeka an obi car na me be ere me be ko ama nipa kro nya sa ese me di na me de ko ya anka dwomama ono a bekwa kotua ama custom fo agimi fo no nka mentua kobo ba ese enye me din nti ana me ja ase wo de enye hwemetua anti nipa ne kotua 5 billion a etimi toka ne 20 wa bruchi na wo be expect ni so o meton Ghana sen ese o ton tenika anti ese o de mia Ghana ni no anti mo nkwase amera no na affect o man ni nyina mo nkwase taxes awodo a mo jeje nkwase ti said ye masisa dealer video abai ye dia kofu ado ko because ye nimsi wa jimi o de dealer vi ya ni akofa ma ba mo kura de sa ma jimi chen mo makofa dealer vi aba mo kunye ndi sa ma jimi no mo de ye to aba me donya me luso mbe lusi na ebe won ebe ha mo be lusi se poto because mo ye mwa de obi akọ opposition mo se mo ma jimi the same job na mo be ya what makes you different from them
Akufo-Addo tena so 2 years 3 years 4 years no fa yi levy mai corona ba na anu ya no de ba yo ba mo de ma jimi nti dana mo ba ye na makofa di levy ba be wiaye because mo ya kronfo ma hihye nkwase abo ama mo mpenafo ti mo de ye ho na ebesisi dan ama mo mpenafo nti ye to aba mbe lusu se poto cause of mine wo gold timber boxer mu ye wo bibia adan na bibini ajimi wo awuntimi mi adwuma magana ni no doctor untua ne ka nurse untua ne ka police untua ne ka soldier untua ne ka okọ adwuma na akoye adwuma no for good Samaritan so a wo de levy p petrol so onya sika nto petrol no nko obviously this man need to marry Jimmy tie no grana ja Jimmy no awari emfaso wo so a enga me wari be 100 ubit ma chere wa adwen ama me e wo comment section aha Penyah Block Media Accra.